Ngicela bathandekayo sivule incwadi yeMahubo dihlabelelo sahluko saka 20. Sifunze khona verse laka 7. Labanye bantfu bachoshe ngetincola temphi. Labanye bachoshe ngemahashi. Kodwa tsine sigabe ngelibito laSimakadze longuNkulunkulu wetfu. Praise the Lord. Semukela ngekubonga livi lakho Nkosi. Sithule sathi ingcondo tethu. Kwemukela umlayeto nembiko lofuna siwuthole. Waliphakamisa livi lakho ngetulu kwelibito lakho. Ngoba livi lakho lisimise nemhlaba lesime kuwo. Tonke tintfo time ngalo. Ngaphandle kwalo konke kuyahohloka. Vule emehlo ethu sibone kuthi nembala kude impilo ngaphandle kwalo. Jesu uthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kepha nangawo onke amavi lavela emlonyeni waNkulunkulu. Sikukhanza lokhu kumcoka kwendlula konke livi lakho. Kuyawedlula izulu nemhlaba kepha livi lakho is eternal. Uma singabambelela kulo lingene kithi emoyeni wethu libe part of us. Siyawukhona to weather the storms of life. Because lona limbewu lengabhubhi licinile liyincaba lingumthundi wekuphephela. Neligama lakho lingumbhoshongo lonemandla. Le kuthi lolungile agijimele khona aphephe. Amen. Lelivi lithi labanye bantu bachoshe ngetincola temphi. Labanye bachoshe ngemahashi kodwa tsine sigabe ngelibito laSimakadze longuNkulunkulu. But tsine we will remember the name of the Lord our God. Because some trust in horses, some trust in chariots. Tincola temahashi nemahashi licubo lwawo netinkhweli letigibela lamahashi yona vehicle lemcoka kakhulu ngidawuthi ngesingisi leading weapons in warfare kulesikhathi babekhuluma ngaso. Lamuhla singakhuluma ngetincola moya ama-fighter jets lantshuze emoyeni alayishe tikhali akhona kufika shaya bhubhise ngona mahashi abo namuhla labawagibelako. Kube nema-tanks lilalayisha ama-ground forces lenta lokuthi ahambe iterrain mangabe likhuni kanjani. Nawunema-tanks lagijima ahambe noma kanjani udiva uthi nawe cha ngigadazele. Bese kuba nempi yaselwandle lekhona ngitshuze elwandle kusuka lelinye indzawo yofika le indzawo nakhona letinye taletincola ba launcher from tona imicibisholo lokuthiwa ama-missiles utokhona kushaya. Ngulabagabe ngako ke. Kwakulesikhathi ke lesi la iBhayibheli likhuluma khona kanje. Bese ke uNkulunkulu uyabakhalela uyabalilela ku-Isaiah 31 verse number 1. Ngicela sifunze khona ke. Uthini ke uNkulunkulu? Kulabantu labagabe ngemahashi, labagabe labachoshe ngetincola nalabagibele kude. Uthini ke uNkulunkulu ku-Isaiah 31 verse number 1. Maye kulabo labaya eGibhithe bayawucela khona lusito. Maningi. Uma uNkulunkulu athi maye kulabo, kusho uyakulilela uNkulunkulu. Uma bongalilelwa ngumuntu ngiyakuva. Kepha nakulila uNkulunkulu athi maye. You know ukuthi lencola loyigibele nalemgqoqo lohamba awuyikho.
ngikhalela labo lokutawuthi na kunenkinga lababhekene nayo bagijime baye eGibhithe. Kukubeka in context lokho. Ngalesikhathi iGibhithe yayi superpower. Lokuthi labo labadudane nayo nakukhona lokubahlaselako emehlo agijima athi ukhona eGibhithe. Sitawakha budlelwane batawufike basisinde. Namuhla ngabekisa ngeAmerica is a superpower. Kwasikete sibona Udle inema ground forces la well trained. Ineti khali leti ungakhona kusishaya sihambe cishe umhlaba wonke siyawushala sishaya ngakhona bangakesuku nekusuku ekhaya banato leto tikhali bana letinye letisonzelako bangadzingi ukuthi bangene ku ground babe semantini elwandle bashaya iminyuzi bahlanganisa nabo satellite kuthiwa ama smart bombs bakushaya to within a centimeter labashaya ngakhona precision. That is what happens. iGibhithe bengiloko uthi uNkulunkulu nanihamba niyoshona eGibhithe niyofuna usizo because iGibhithe ina the latest weapons of warfare. Uthi ngiyanikhalela bekukhalela nithembe lobunyenti baletincola nethemba lala bagibele tona ngoba banemandla. Uthi kodwa bangaboki kulongcwele. Awu bathandekayo. uNkulunkulu ngasuletha iperspective kithi sonke. Kuthi uyathi nakukhona tindvo letikhona emhlabeni noma kukhona tinkinga leti ngaba khona. Ubusisiwe umuntu. Lotawuthatha emehlo akhe awabeke lapho khona kungeke kushaya eceleni. Ngoba kungenteka iGibhithe ukugijima kuyo. Isinathi yezama yehluleke. Ukhona lo ngehluleke. Libito lakhe nguSimakatsi. Uthi ningamkhohlwa uNkulunkulu. Uthi bangabuki kulongcwele waIsrael kwesibili futhi noma ke bafunela usito kuSimakatsi. Kulula namuhla. Nasihamba endleleni kuthi nangabe kuthi inkente sicabange kakhulu ngiyabekisa kuthi bobani bosongcondongcondo labakhona labangasisita kuloko. Kulula kubuka ema-economist, kulula kubuka betempilo, kulula kubuka lokwa nalokwa, kube our first line of defense. But kungazuthi uNkulunkulu uthi ungagcini lapho. Buka kulona longena angeke ahluleke. Ngoba tonke letintfo leti tiyehluleka. Sibonile phela la sikhona ngakhona. Nakuchamuka bo-COVID kuthi kwendeke njani. Medical science fell flat on its knees. Kwendiwa yini? Kude boso-science bakhona, kude ama-researchers akhona. Kwendeke njani? It's beyond. Ngoba umuntu uhamba benelimit. Ubusisiwe umuntu lotawenda uNkulunkulu abe yifocus yakhe, amkhumbule uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu lotawuya kuSimakatsi ayofuna lusito kuNkulunkulu. Kuthi Nkosi, nangabe tindvo tendeka nje, kufune siphume sibheke ngakuphi. Ubusisiwe lowo muntu. LeBhayibheli ke lithi kuMshumayeli 11 verse 9 verse number 11 liverse lekugcina lesitalufunza namuhla bese lamanye amavesi ke ngidabe ngiyawakhuluma nje ngekuhamba kwesikhathi masikhathi sivuma bathandekayo. Ngicela ungifunzele ke sisi. kuMshumayeli 9 verse number 11. Kukhona lokunye lengikubonile lapha ngaphansi kwemthundiwe lilanga. Ematubane lamakhulu akusiwo lenta umuntu aphumelele emncintiswaneni. Nemandla akusiwo lenta oncobe ekulweni. Kanti nekudla akutholwa ngulabahlakaniphile bodwa. Nebunjinga abusibo balabakhaliphile ngengqondo kuphela. Nempumelelo ayisiyo yalabanelikhono.
kodwa sikhathi nemathuba kubehlela bonke. La ubala tintfo letisihlanu umshumayeli. Utsi kunetintfo lengitawutsi timgcoka ekuphileni kwebantu ematubani. Nangathiwa twe asihambeni siye grounding. Ngiyethemba sitake sibe nayo imidlalo yokucedza umnyaka nje ngathi misathi itaba khona yini kushemeni. Bese tiyabekwe grounding. Uthi wena ababogogo bangene estikini siyesuka 100 meters. Kuthi wetwe kuyagijima. Sibabone basubatha abogogo nabomkhulu. Siyobona ukuthi ngibani lo shaya inzambo kucala. Besuka lithule. Ematubane esikhatsini esiningi ayamenta umuntu bese ushaya inzambo angithi awini athola indondo kusuke gijime wasubatha wabashiya bonke. Kepha umshumayeli uthi naku lokunye lengikubonile. Hawu ubone ini? Uthi ematubane lamakhulu akusiwo lenta umuntu aphumelele noma ngaba khona. Sikhathi lesiningi ayamphumelelisa umuntu, kepha uthi kukhona lapha afike khona ehluleke khona ematubane. Kwesibili uthi emandla lamakhulu akusiwo lenta umuntu ancobe ekulweni. How? Njani manje? Ngoba nawujimile waba strong, uchamuke usidlakele. Usina uchamuka nje nakuchamuka lomunye abe intimidated, uthi ngamcala ngakuphi. Bese uthi nyawo tami ngethwala. Hambe nyalo ngikhweshe kulomuntu. Sibafunzi beBhayibheli we understand, we know. Uma 12 spies athunyelwa kuyospy the land, bahamba bangena. Ubanika instruction Mose, checkani kusile live linjani. Bantu bakhona banjani. Tithelo takhona timenjani. Bahamba bangena. All 12. But 10 wala madoda nakabuyako athi nakasenhla athi sikhanze ama giants. Wacega emadolo emadodzeni. Nakabuyele emuva ngiyacabanga labantu babethi hey ngabe siphumaneni la sibuyele emuva. Bangaze basiphuthume. Nase babuyele emuva nabefika lekuthiwa madoda thulani ipoti. Usilothena hayi. Bese kubonele nazaze sikubona. Ngeke kulunge lamadoda adlakela lapho. Ngeke siwakhona. Basho njalo. Labalalele bevale inkulumo wacala wangena emanti emadolweni until Caleb na Joshua basukuma bathi no. Lo labakhulumako ningakuthathi nikufaka engcondweni. Yebo singenile salibona lelive sonke sibakhanzile lidlakela. Bathi bona kepha la ngekhathi kithi kuna something big and something greater than what we saw outside. We are well able sitawukhona kungena kulelive silincoba. Silincoba kanjani? Akusiko lokungaphandle. Kunekuthi kunani ngekhathi. Lokwenta ukuthi ukhone kuhamba phambili. Kungako uNkulunkulu athi ungathembi incola. Ungathembi impi lenkulu lengaphandle. Dig deep inside. Lolo takuthola ngekhathi ngolokutakwenta ukuthi uhambe phambili. Base we are well able. Leni bayeva live la uNkulunkulu because uNkulunkulu abekhulumile wathi ngiyanika le live. Hambani niyongena kulo. La ngekhathi kubo kwangena emandla uNkulunkulu ahlala. Kwasilabanye bawevile emadla uNkulunkulu but angena aphuma but kulamadoda lamabili afika athola inzawo ahlala akha kwaba neanchor. Lawo mavi abeseyachamuka athi uyathi uNkulunkulu akakhulumile siyamethemba yena kutawendeka. Khumbula Davide nakalusa imvuto eyise leBhayibheli lithi kwachamuka libhere kwachamuka libhubezi wakhlephula ekhatsi nase ayembini ukhanza impi yonke well trained man. Nabefika khona besaba Goliath ukuthi Goliath nakajangaza every day sitamthini lo muntu because babuka lokungephandle nalesichwaka lesingoliath sita sigadazele uphethe umkhonto uphethe incula ugadazele ufake konke la kufakile wethembe into lethi ngephandle. This small boy he comes
uthi wena utakimi nganaku nanaku but mina kunento lengekhathi kimi ngita ngelibito laNkulunkulu ngisimakatsi walempilo yedzelelako usinamuhla umtimba wakho sitawunika inyoni telizulu gijima uya kanjalo there is something lengekhathi leyi-enka kuye akabuki tintfo letingaphandle kunento lengekhathi ubuke kusimakatsi kufika isikhathi siphile esikhatsini bathandekayo lapho khona uma utawubuka lokungephandle ufuna external support kungenteke wehluleke ungakhona ukuhamba kule ndlela lento ibita mina ibita wena kuthi kunani ngekhathi ukhona lobuke kuye lofuna lisito kuye umethembe loyo lobuke kuye lisito kuye lo Nkulunkulu lesi lelivi nesinkwa asitholwa bantu labanekuhlakanipha lapha lithi kansi nekudla akutholwa kulabahlakaniphile bodwa kube bekunjalo ngabe abantu balambile uthi kwesine nebunjinga abusiko balabakhaliphile ngengcondo kuphela bakhalipha abantu ngengcondo bafunze kumnanzi kufunza kuhle kufunza babe nema degrees babe nema masters babe nema PhDs kunebantu labanako konke lokho bese nawusu uyasonzela uthubuka uthi uphethe nesandleni uve uhlengetela inyembede kusi lo muntu lo ufunzile lo muntu lona unako konke lokho sekwendeke njani kusho iBhayibheli lithi nengcebo ayisiye abantu labakhaliphile emgcondweni kwesitsine nempumelelo ayisiye abantu abanelikhono men of skill lithi iBhayibheli lithi asiyekele kuba neskill na lithi asiyekele kuyofunza na lithi asiyekele ukuthi lolonga sibe namatubane na lithi asiyekele ukuhlakanipha na lithi cha asingakuyeki lokho but lithi iBhayibheli woe to the person le emehlo akhe agcina kuloko uthi wethemba kona uthi tamphumelelisa banako bonke lokho the deciding factor empilweni mulala bamethemba kuNkulunkulu igama lenkosi malibonga labethemba uNkulunkulu bahamba nangesikhathi kuthiwe indlela ivalekile ayibonakali because kwethemba uNkulunkulu lobona likusasa from idolo hamba namphela uma kufika somiso eGibhithe athi uNkulunkulu ku-Isaac plant in the land ngelanga lesomiso umuntu lohlakaniphile uthi imvula yikho kunesomiso ucabanga ukuthi ngilibele ngaya ukuthi ngihamba ngiyohlanyela ngibona ukuthi imvula kude kepha Isaac ngekuva uNkulunkulu wahamba wahlanyela kwase kwende kanjani mdzala uNkulunkulu usinakahlanyela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngidawenda ukuthi kube nesomiso all across except eGoshen kuze ukuthi leli ngikukhulumile livu lami ngiligadzile kuse ningehluleke litawuphumelela uyathi ngingakubona in a smaller scale kimi khona lomnyaka ekhaya kithi le mankaya leshekishini lapho khona angalima khona ngasinangilimile khona ngabona simangala ngazaze ngisibone ngilimile nabo makhelwane balimile kwafika isikhathi lapho khona makwashasa ngcodo makwende kanjani ngawubona umbila wakami ukhemedela uphakamona nje baze bangibuta wena wenda ngani it happened ebazalwana angikhuluma inganekwane akusinto yaseBhayibhelini khuluma into leyenteke kimi kwendeka simanga saNkulunkulu kuze uNkulunkulu angadenda letinto ingcina ngabe sitawuba nebudlelwane naNkulunkulu sinamathele kuye asendele tinto uNkulunkulu kunemlando lenginawo ngempilo yami ngidumisa uNkulunkulu ngiyakhumbula uma ngicetha standard 5 ufune ngiyongena ka form 1 ngihamba ngangena ka form 1 bese imali babe befika ekhaya ufika ka standard 5 sekungiphelele hambe ngiyofuna indzawo ngithola indzawo uNkulunkulu wangilungisela kuthi dzadzewethu lo munye besebenta ka Salora at that time asebende angibhadalele la ngihlala khona
ngahamba ngawucela indzawo emtini kwakusihlobo nje ngingakhiphisho nemali yekudla uNkulunkulu wangilungisela ngadla ngaya esikolweni ngafundza ngacedza ka form 3 ngifika ka form 3 dadzeli wethu wathi so utawuphelelwa umsebenzi kufuneka ufune indzawo esikolweni ngathi ngiyofuna indzawo esikolweni kwakunazamcolo bu 1984 labanye batawukhumbula afuna indzawo ngangayithole ngagibela ngaze ngaphuma masitunusa kuwelbloho ngale unawubheka enhlangano ngashona enhlangano ngawufuna indzawo khona sashona kubokuthuleni indzawo ngangayithole ngabuya ngaqala ngagibela indiza emasotsha ngiyakhumbula nje ngisuka enhlangano e-sports ground ngibela indiza emasotsha ngibeka kumathapha ngahamba ngashona esalesian ngawufuna indzawo sekulivikile esibili bafunzi nangifika ngiyofuna indzawo khona kwathiwa so late sekuqalile kufundza sekude nendzawo ngagibela ngahamba ngashona ekhaya sengithi ngiyekhaya emankayane uma ngifike emankayane ngiyakhumbula something inside me yathi ase wane wehle uye lamankayane uyozama ukuthi ngete wathola indzawo I don't know what was happening but uNkulunkulu was leading angena khona nangifika ngahlala headmaster abeseklasini basemlinze nangihlala abuya headmaster wathi hey mfana ufunani ndocela indzawo tishela hawu yebo ndocela indzawo manje sengiviki lesibili kuyafundwa manje uhamba njani bofundzaphi ngiyamtshela ukuthi abe kufunza ekhana at that time Khana was notorious babengaphasi kakhulu kwakufana nase Eric Rosenberg now uthola third class awukhanza uthi hayi no ushayile xolele base Eric Rosenberg ngiyamtshela sibe ngifunza ekhana uphase ngani ngithi ngithola ifirst wakhutha umhlolo ifirst ekhana this is a jewel phela ngeke silahlekelwe ngile wathi hayi noma ngabe sekunje indzawo utayithola manje utawuhlala kuphi ngithi indzawo yokuhlala ucala ngasesikolweni imali yekubhadala ke utawubhadala njani ngithi I don't have the money but ngifuna indzawo yokufundza uyathi abazalwane ngakhuluma ukuthi inganekwane akusinganekwane uthi head teacher kune scholarship lesikhona nasi simele umuntu wanginika scholarship tincwadzi unato ngite tincwadzi uthi bese sithengene tincwadzi kukhona bese mthengele sohambile nathi tincwadzi ngale class lengiyakulo utawuhlala kuphi ngite la ngahlala khona wathi ndakufakela ku boarding master uyohlala ka boarding master ngithola scholarship ngithola tincwadzi ngithola indzawo yokuhlala in one afternoon kuthi ungangena nyalo uye phambili engqondweni yami at that stage ngangethemba uNkulunkulu kwakude imali dzadzewethu bengathi utaphelela umsebenzi kwamphelela but uNkulunkulu ekusithekeni was lining things up for me he lined them up for me and I give him glory ingiloko lekungiko hayi because ngihlakaniphile it was because kwakukhona sandla lesingemuva lesisebenzako ungamthemba umuntu uyamethemba kuyamlahlekela but now focus uNkulunkulu uNkulunkulu ubona likusasa uvula indlela nalabo bengekho khona ngihamba ngala bathandekayo I still owe him the praise for what he did for me empilweni yami uthi ke lapha nakakhulumako imbi ayisiya laba strong irace ayisiyo labane matubane uthi uNkulunkulu sinkwa sithola kulabahlakaniphile nebunjinga abusibo bebantu abakhalipha engcondweni nempumelelo ayisibo yebantu abaneskill lithuba an opportunity bavelela bonke I want to challenge the church this morning sithathe emehlo ethu siwendlulise kule tindwo letikhona dinhle dona but kumethemba uNkulunkulu kunemvuzo lomkhulu methembe uNkulunkulu ngesikhathi le tindwo tehluleka tihohloka one by one nawe thembe uNkulunkulu you are going to survive siphile esikhatsini namuhla lapho khona singathi ukuthi kwente kanjani sineba bomnakethu bodzadzewethu sadly labafundzile bethemba ukuthi likusasa lingcono but lamuhla bede imisebenzi laba besemsebentini iphelele imisebenzi nalo semsebentini ungeke uyothemba lo msebenzi ukuthi abakhona kusasa kepha ukhona lo abakhona kusasa ligama lakhe nguSimakatsi
Uma inhlitiyo yakho nenhlitiyo yami ingendlula kule tinto letikhona, sinamathele kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyawusethwala, ashishimbe nathi nemasimo singavumi. Khumbula uma kunemkhumbi uhambelwandle, kuchamuke istorm lesikhulu, itempest lenkulu. Paul once was in lo mkhumbi lonjalo. Wahamba waphihli kumkhumbi waphela. But uma ungaphihli kulo mkhumbi kuchamuke magagasi emanti aphakame kube nje ya. Kuze into khona kusimama nekustabilizer bese bakhipha nalo kuthiwa ngema-anchors. I-anchor kuba tinsimbi letinkulu letesinzako letiboshwa ngendophe. Tikhunge lo mkhumbi bese nabayijika phasi yehli yofika edwaleni. Nayifika ngoba ineluhuka ifike ibambe lelidwala. Isingalibamba lelidwala noma kufika muphi umoya uyanyakatisa ngoba le anchor ibambile. Iyawenda lo mkhumbi bese uyathula. Le storm singene istorm siwushaye umkhumbi kanje umkhumbi ngeke uye phansi. Leni kune anchor. Leyo anchor leyo ilethemba lemuntu naNkulunkulu. Uma lelithemba lingekho kuNkulunkulu, wethembe kulobuciko balali bakhe lomkhumbi, wethembe kulomshayeli wayo ukuthi nakufika storm ngiyakhona mina ukuthi ngihamba kanjani, how do I ride iwave neligagasi? Utawulimala because lobuciko balomuntu uyawufika ebushayise. Lo mkhumbi lamaba wakhe njani? Sibonile ngabo Titanic, bashaya kabaphahlatheka baphela. Ngeba lo wethemba uNkulunkulu. Paul uthi nabahamba kulomkhumbi baya phambili. Uthi ngibonile kunebungoti lobukhulu lesitawuhamba lesihamba ngakhona. Uthi nasekwente kuyabatshela uthi no madoda ayingahambi lo mkhumbi asingahambeni. Abamlalele bahamba. Nasekufika le storm lengaphandle so philite kumkhumbi baqala bangenwa ngoJuly bayesaba. Uyasukuma indoda lethemba uNkulunkulu. Lene connection naNkulunkulu. Uthi kahle nini ningesabi. My God has appeared to me last night. None of us is going to perish kule storm. Bambani kini. Kubanjwa yini bazalwane? Akusesilo umkhumbi. Sengilokumethemba uNkulunkulu. Uthi Paul kude lo tawulahleka. Ngoba uNkulunkulu akashaya eceleni. Uma asakhulumile uNkulunkulu, la kukhulumile kungiko. Such that uma ngabe singakubona embhalweni kuthi uthitheni uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi asasibambe lo la kukhulumile. Sendlule ekubukeni lesimo. Uma usibuka lesimo uyawuphela emanti emadolweni. Ube weak endleleni. But uma wathi ukuthi uNkulunkulu live lakhe lalikhulumile alishintshe, aligucuki. Lidafike lingethwali, likwethwali. Ligowethe through the storm. Usho njalo uNkulunkulu. Umfundisi uke wakhuluma ebandleni. Wathi uma ufunza iBhayibheli from Genesis to Revelation likhuluma ngaJesu. Wase uyasi challenge. Let's go back and read the Bible. Mineke I've taken it upon myself to do that. Ukufunza. Nyalo la ngikhona khona ngoba ngiba nesikhathi ekseni nangiyemsebentini. Ngine audio Bible. Vele ngivulele noma ngedwana nangibheke emsebentini. Funza iBhayibheli, ngifunza iBhayibheli. By the grace of God, I have finished now. It's amazing ukuthi kungenteka lokulalela audio ngedwana, but nyalo samkwacweni wekudadisha, wekuchubeka nekudadisha. Hayi ngenjongo yokushumayela, but ngenjongo of deepening my faith and relationship with God. Kutobona singenteka nempilweni. Nako lapho ngikhona ngakhona. So some of the things that I've seen lengithi mangalisako letiyangimangalisa, when it comes to kwethemba uNkulunkulu kuleli Bible likhulumako, uyakubona nawuhlola incwadi yaSamuel. Kunendoda lokuthiwa nguAsahel. Asahel abene speed lesikhulu, he was one of 3 sons of one man. Indodana lenye indoda. Abe ngumuntu wempi. Uchamuka impi between Israel na Judah. Kuthiwa nabathi ke singena empini uyagijima lelijali nemandla sibili. Awuliyagijima liyabashiya bonke. They are pursuing Abishai. Induna yempi ya David yangale lelenye impi. Uzinakagijima bona lo captain uze la ngilomfana sonzela. Nalelijali sonzela kunenkingi.
abuke emuva athi hey emsa wami jikela ngasancele ngesekudla manithole lungalwa ngako isikhali sembi hawo lo mfana nani athi ufuna ukungiphazamisa wena mina nginematubane ngithembe ematubane ligijima elijali sonze livale inzawo aphinza amtshele yendoda buke eceleni uthole longakuthola lokuthi usikhali kulwa nami lijaha nani ufuna ukungibalekela unemaso ligijima lisonzele kuye lisina lifika dudane naye abishaye ngoba uyindoda lelwako khibe sakhe esikhali asifake lelijaha jaliwe phansi life ubulawa yini wena asahel na kanti unematubane uthi uNkulunkulu ematubane will never guarantee you success lafa lijaha linematubane bafika bomnakabo emva kwakhe ngibabona bethe ematubane bambona safile nangiya abeshayi bagijima baya kuye bawumhlasela nabefika bona aphenduka akhuluma the same word lalikhuluma lelijalo linemandla azi hey maja why do you pursue bomnakeni can't we make peace ngeke inisibe nokuthula balalele laba ngewisdom they blow their trumpet they stop the war yaphela impi ufile lo nemandla ngoba uncoba kwakho akuyi ngekuthi unematubana kangakanani uyasikhombisa uNkulunkulu uma ufunza iBhayibheli umlando ukhanza into leti nje letingemagugu sekune example oyibonako uthi uNkulunkulu futhi kuhlakanipha akumenti umuntu abe lo phambili lone understanding kunelijaha lesilibona ngaAhitofel encwadzini yaSamuel wesibili lelijaha kuthiwa kwakuyindzaba kwakuyingwazi kwakulijaha lelinemandla lelinebuciko bekweluleka sonke seluleko lasiniketa Davide na Absalom babenkonkoshela kuzo it's like nase kufunwa indlela leya phambili setino secakile kwakuthi nabakhulumile bakhuluma bathi hayi asesilalele mabunza uthini mabunza nyalo lokusho ngimabunza abe nekuhlakanipha lokukhulu konke la kukhulumako kwaphumelelisa but kwefika isikhathi lapho khona lokuhlakanipha kwalelijalo kuthiwa ungaHifothele kwafika egcineni lelijalo lesuka lishiya Davide inkosi libuya litojoyina Absalom lofuna kutenda inkosi uthi ke Absalom ndoda washiya Davide kanti bosolo loyal kuye is this how you pay your loyalty to your friend why do you jump the ship uthi lo babe lo mina ngihlakaniphile uma ngibona silomkhumbulo enkuwo uyacwila I jump ship ngidojoyina umkhumbulo onganawucwila ngoba ngibuka ngesimo sangaphandle aphenduke Absalom abute le ndoda leyatiwako ukuthi asawungeluleke lo muntu simthathe invele athi Ahitofel yes asimthathe angene that's the one thing bese uthi ke Absalom now wena Ahitofel ngoba unemandla unebuciko lobukhulu sale ungicebisa ngende njani ke nyalo athi nakakhulumako hamba ke manje uyokanekisa emntini weyihlo because usenakabaleka washiya kancinza takhe ungene khona ustathi na ungena khona lento ibe lichilo kuDavide ikwente wena wendilo lelichilo lengendiwe bonke labantu batawubona ukuthi how ruthless you are bese betaku wathi Absalom hayi sihle kakhulu lesaluleko asithatha asende next ngene njani kaDavide athi le ndoda hamba uyomfuna Davide udazi na umfuna Davide ufika ubulale na yedwana ubashiye bonke labanye sitafika simthatha sibuye naye sibashiye bonke labanye usinakasho njalo ngoba le ndoda siyatiwa phela ivele iyalokhwanyana iya counsel aphenduke Absalom abuthe lo sa defect kuDavide wena kucabanga ukuthini athi lo no ungasithathi seluleko sa Ahitofel leni uthi Davide ngiyamade uyindoda yempi lokusikhuluma nje nyalo lempini ngeke ahlale nalempi yakhe utawubaleka besigejana sakhe kuze usinanifika nini niyohlasela eve ukuthi sebahlasele bese uyabaleka athi asende lizungu
Asihambeni sonke siye empini. Le live labonakala lilihle kuAbsalom. Waphuma uAbsalom wahamba waya empini. Lithi ke iBhayibheli kwenziwa uNkulunkulu ngemabomu lokho. Kusaphambanise le council ya I.Fakudze. Ngoba bentalizungu lokuthi Absalom atom expose. Seluleko salomuntu lothenjiwe safika egcineni. I-wisdom ne-counsel yebantu lokucabanga sibahlakaniphile ilungile usuyithola but ungethembi kuyo. Izinto sebakwelulekile bakutshela yendlula kubo ubude uNkulunkulu. Ukuthi kwende njani Nkosi? Can I take this counsel? Nima ngayithatha le counsel na. Ngoba the race is not. Sikhathi sami siyangigijimela bathandekayo. Ngeke ngikukhulumeke lokunye ngabo Moses kusibenda kanjani nabo Solomon. Naku lengikubonako lengifuna ukugcina ngakho. Kuhlakanipha emandla ematubane likhono konke kuhamba kuphele. Kune limit. But ukukhona umuntu longaphelelwa ngemandla uNkulunkulu. Kuthathe konke lokulonako ukusubmit kuNkulunkulu. Uthi ngiyakubonga Nkosi ngeskill lenginazo. Ngiyakubonga Nkosi ngekuhlakanipha lenginako. Ngiyakubonga Nkosi ngemfundo lenginayo. Ngiyawabonga ematubane lwangifaka wona. Kepha nase kunana simo nasi ngente njani? Utakuchushisa uNkulunkulu. Akunika impumelelo. Kulo mshumayeli ngicela kufunza nakhe amagama bese wena soyalalela uhamba nami. Uthi ngiphinze ngabona lokunye futhi lapha phansi kwemthunti welanga kwaba sibonelo lesikhulu. Yini lesibonelo? Sekuhlakanipha kimi. Kusho lo. Uthi bekunelidolobha lelincane lelinebantu labangakanani labambalwa. A small town with few people. Good. Uthi kwase kufika inkosi lenkulu lenemandla lenkosi yefika kuleli dolobha. Yata wendani ite ukuhlasela yalivimbetela. Nayifika lenkosi yakha yakanekisa around the town. Kwakuyindlela enkulu kuleso sikhathi. Unemandla, unembile enkulu. Uya edolobheni lelincane lelinebantu labambalwa ufike uyakanekisa. What are the odds of these people ukuthi baphumelele na? Mancane. Nawubuka lokho. Uthi naku lo sekwendeka. Uthi kepha kwakukhona indvodza lempofu. Kungimangalisile ke lokho. A poor and wise man. Leya inekuhlakanipha. Little Bible, this poor man lenekuhlakanipha yona yodwa nje ngekuhlakanipha kwayo yalisindisa leli dolobha. Small town, few people. Strong king, well armed. Kanekisile. The odds angitshela ukuthi there's no match here. Kude image lekhona. Kepha le ndvodza yenda njani yalisindisa leli dolobha. Lisho njalo live laNkulunkulu. Nakho lokungathusako. Little Bible kodwa kwababede namunye lowakhumbula lutho ngalendodza. Uma uphuwa noma uhlakaniphile uyabasinzisa sebakhohliwe nawe. It becomes like you are non-existent. Statistics nje. Ngako enhlitweni yami ngase ngithi kuhlakanipha kungcono kunetikhwepha. Kuhlakanipha kungcono kunetikhwepha. Kodwa kuhlakanipha kwalomuntu lompofu kuthathelwa phasi nje. Nemavi akhe akazange anakwe ngumuntu. Semhlabeni ke lapha. That is what is going to happen. You come with the wisdom.
you save the town. After people have been saved, bakhohle. Uthi la, some trust in horses, some trust in chariots, but we will remember the name of the Lord. Siyawukhumbula. Laba mkhohlile. Ubusisiwe umuntu lo sithi unathamba kahle angamkhohlwa uNkulunkulu. Ingqondo yomuntu iyalibala. When everything ihamba kamnanzi, siyabisa siyakhibika siyamkhohlwa uNkulunkulu. Kube ngazuthi ngemandla ethu, kungathi kuhlakanipha kwethu, ngematubane ethu, lasitholisele izinto. Sazi that bese siyabhosta. Uyangibona mina, I've got connections. Uyangibona mina, ngivula indlela lapho ivaleke khona. Uyangibona mina, sengiyacompete, sesiyamkhohlwa uNkulunkulu. Sesiyakhohlwa kumnika lidumo. Kuthi lokhu lekunako lenkuko, it is because of him. It's never about me. Simkhohlwa uNkulunkulu. Uthi but we will remember, siyamkhumbula uNkulunkulu. Bathandekayo, ngifuna kumemetela namhla ekseni silibandla. Asimkhumbule uNkulunkulu. Singamkhohlwa uNkulunkulu. Asawubukela igotsi lothambile. Kuthi wendlule kuphi? Uthi na ukhumbula, na ungakhona, ngicela uphakamise lidumo uNkulunkulu. Umdumise ebandleni lonke. Lobo bufakazi bakho buyamsitha lomunye abone ukuthi uyathi kuthini. Noma ngihamba kulesigotsi lenkuso, kukhona labanye labahambile kuso. Kumnikete amandla akhona kuyaphambili. Le tinto loendlule kuto uNkulunkulu wakusindisa kuto. Tekuthi ukhutsate labanye, bakhuthatele bantu banelidondolo, bamethembe uNkulunkulu. Umhlaba lesikulo uletha onke lamanye amathemba, khohlwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyafuna ukuthi simbeke endaweni yakhe, ukuthi siyamethemba uNkulunkulu. Sengivala kwanamuhla. Kumbula Jesu uma afika emhlabeni, lithi iBhayibheli uyakhuluma Jesu. Uthi mina nginguNkulunkulu manginjesu. Uthi I will do nothing angenti lutho ngingakaboni babe uNkulunkulu enda. Uthi Jesu kude la ngidakukhuluma ngingakaboni babe uNkulunkulu ngimuva khulume. Kungazuthi uthi Jesu mina ngikhuluma lokukhulunywa ngibabe. Mina ngenta lokwentiwe ngibabe. But in our quest kusithi beke ezidlangala leli ngitobonakala ukuthi I'm original. Ngifuna ukuthi nangichamuka ngento elutho labangakalwendi labanye abantu kuze iattention itawubuya kimi. Never with Jesus uNkulunkulu. Uthi Jesu mina ngicike kubabe completely ngithemba uNkulunkulu. Nangibona babe enda ngiyathi ukuthi tawuphumelela. Ngenda kona kodwa hayi lokunye. Nangiva babe akhuluma ngikopa lamavi la wakhulumako ngenda wona. Our pastor once preached a message. Wathi la ngakazi enkonzweni. We have got the right to copy uNkulunkulu. We are not original. We are copycats. We need to copy God. Now ukopa uNkulunkulu. Ungesabi. Kusuzabona ukuthi usilimi. Kopa uNkulunkulu. Now ukopa uNkulunkulu. Udaba sihlakaniphe ezulwini. Ngoba lo kaNkulunkulu ku well tested and tried. It never fails. Methembe. uJehova. Sivale emehlo ethu, inhlito yethu yemukela liqiniso lelivela kuBabe wethu lo satiko lo sibonako lokhuluma ngoba akubona kuthukuphi, abona ukuthi kwentekani, abona ukuthi tonke tinto kumbe lebe tingaba ngemathemba tiyanyakata. Ingabe uyafunza kuyanyakata, ingabe usemsebentini kunemnyakato, ingabe usebhizinisini kunemnyakato, usekukholweni tinto tiyanyakata, usemakhaya emindenini emishadweni tinto tiyanyakata, kunelidwala laphakathe lelinganyakati. uNkulunkulu wathi Mose uya ume ngala la tinto tinganyakati khona. Thank you Jesus. Liso lethu Nkosi ngetela kubona. Ngephe emehlo ethu ekukholwa ayakubona. Uthi nguwelo lithemba lethu. Ngesikhathi konke lokubonwa nalokwethenjiwe lokumendile umuntu waze waba nesibinzi ngelikusasa
ngesikhathi konke kunyakadiswa kuphelelwa ngemandla nalikhono lekumsinzisa umuntu. Udlala laphakade siyabonga ukuthi singaba nawe. It will become a reality ukuthi uNkulunkulu wethu akasebenzisi izikhwepha tethu uletha impumelelo, akasebenzisi inhlakanipho yemuntu, nebulima uyabusebenzisa ucitha lebekubukeka kuhlakaniphile. Oh, thank you Jesus. Asifuni ucithe mandi ngoba sibona tinto ngathi betingalungi, kepha Nkosi sifuna ukuthi we wait upon the Lord, ngoba wena Nkosi wenda liqiniso ukuthi uyasinika amandla lamasha. Akubelithumo kuwe kubo bonke Nkosi labanenhlitiyo ekulindzela wena, nalababonakele bala lusito lwaseGibhithe, lababonekala bala lusito lwalomhlaba. Ngiyabonga ukuthi kuwe Nkosi ayikho injambiso. Kumbe labanye Nkosi bebangabahleka ukuthi bewendani, kepha Nkosi ngiyabonga ukuthi ekugcineni ngibo labayawuba nentobodo nendumiso kuwe. Thank you Jesus. Ngikhulekela wonke babe lokhona la endlini lithemba lakhe lingajambiswa, noma tinganyethi tingawa, kepha noma ethemba koJesu ngeke ajambiswe. Luthuma libe kuwe Msindisi, nenceku yakho lamhla loyithumile ngalomlayeto lophuthumako ukuthi asiphakamise emehlo ethu. Siyacela Nkosi umbusise uphelelise kuphiliswa nasemndenini wakhe. Ligama lakho Nkosi alibongwe umunye nangamunye wethu. Thank you Jesus for your blessing that brings success and end no sorrow. Akube liculo lethu ngamunye ngamunye uthi uNkulunkulu ubambe isandla sami, uNkulunkulu ngibusisile, uNkulunkulu ngiphilisile. Luthuma libe kuwe Msindisi wethu, kusukela kulabancane kuya kulabadala bethu, manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen.